hublay api baro ngade Marina kasinong trajo ngade na lectura bat ngaptiang ngubhaya pi baro sya kani ke channel jonga lectura roots hamni ngadon kini kiso strawberry ki balong fresh baban bam kide kiso batung ha ka farm badan ha jan yeng jonga nakata daw kilong fresh pi petsi ibang baban bam umday tang bangan nom bam tang kumtu henringan pendon kamyaki da kabasyat hakilay rukom ka rukom baningkong day da cheesecake banle ya ka try ni ka base jong cake ngan pendon kamda kini ki biscuit ngan cibom no do udi yang terlihat ata namar bakitam senang palat bat kipene ngan sugar nyom bat terlihat kumni kenang makin do bluet mas ngutat pitep ban kerwat ha ka mixi na kata kadao masyu tep ha kani ke plastik minta ba ula ni ngan the ha kani ke bowl bat ngan kle kumba shamot he kani ke makhon ha kani ke pliang bat kani ke baking tray bapelun ngan tensat daw ni biscuit da kani ke bowl bilor ngan tenyan gumni kenang wa unum saproy men tapat ngan od arnuj yakini kiso bat ngan penyang pelun kani ke bowl ish pe ki ikum kisipai basaw bayang syriak da ulay nyemday hadian balada penyang harut men tapat ngan tep sahang ni hapedeng da kini kibateli bakisaw kumni ibang bat itenat umday ikum kisentiu ibang bam no penban tang ba kampat ko tang kumni ngan pendon kamda kani ka cream Philadelphia ka badai ka cheese cream bat ngan kle lang bat kani ka mascarpone kaniru kadai ka kenja cheese ne cream ba pendon kam habon kicing bam tiang kani ka cheese ka jam tang ba ka kamrben pi na kata kadaw nga haban syok kerwit da kani ka kor pet kala jam bat kala puob ha la isnyam ba tepi ngaju pendon kami kani banle fruit salad ro tang ba menta kasngi ngan pendon kam hau cheesecake jonga ngan krut kin liat kani ka snap usok jo kenang bo nduk semabang ngaju smart baban pendon kami usnap so jauh pite bagi kek jonga mentapat ngan the shi shamot he da kani ka vanilla essence kasmabang bhabi kataru namar banga shet eu cheesecake ngahap pendon kam shu da kani ka cream balong ngadai ban syok penpo ya kani ka cream bat kasini kampu syuk tepi haduk kataru ngahap syuk slem bah bat endak lapu ngan pen krek no sayau coklat balik ngan kedia pen red kumni kenang bangan dobyo pen umma ka microwave POE ngapen kluj tang jip ho second kala ibang umday dapet kumni ndaula mentapat ngan klek lang bat kani ka cheese cream bat kadu ngan the ya kani ka cream ba kenang mandubyo ya ka consistency ka babiang pet mo ngan kle milai ba hadu bakanda kam ngatarai kat ni ka jingren kala abiang pi ngan the no menta ha padang kini kiso menta pat ngan pen madan bat ngan tep hapo ka fridge pan pen kriat kumbasang ne henrio kenta bat kat pa udang kriat apo ka fridge ngan sedang pen kriat no saya kani ka jam ngan chet yaw ni uso bat ka sini hadu pa unda ba mentapat ngan jerno tang ya kani ka so bat kenang makan du berben malumala ngan tep bat kani ka gelatin kabangala padam penjem ha kani ka
Bat pinsayo iba kan ni ke gelatin kan kela ombat kan ni ke umso nang ta nda kela krian kan sa kelar ben hi ken pi. Kan ni ke jam strawberry bangala shed hi kela ibang baha mentah. Mentapat ngan penbet pen internet kado dah kini kiso halor jong uni ukek. Bet ukek basau jonga na ibang bam no pi. Tang bahas syua kata ngahap benweng no ya kani katin bapelun. No bet ui tenat ni muni ukek jonga. Tang bah ngan ong ya pi. Ba kecing sma strawberry ke sma bang ba. Tokin kalau ada kepor bangan mano. Kacing shisha ka konsistensi kalau ada iban longkam kan diat pi. Bang hi tamba nati ngas ngopengat babam ya kini kiso. Kilong fresh ba. Token mentapat ngan pen iya karu kompen krek baar mo. Hapo jang kani keklan ngana tep ya kini ki slice jong strawberry. Nang ta ya kani ka jam bangal asu shed hi. Bat ngan penlong ya ka kum ka jingdi. Tang ba ompat kot tang kum ni. Ngan syok ya kani ka peleng balik. Hado bakan da po bah. Da ka ba syok kendiat bat ka sini. Kaya rap puk kloy tu pi. Mentapat ngan kle elang ya ka, bat kani ka umso strawberry. Kadai ka umjong kini kiso, bangal akarwait ha kani ka mixi. Pet mo habang kle kani ka basaw bat ka balik, ka kelarong pingkum ni. Ngan kle kado bat kani ka cream. Kenang makan dup singyam. Ti kadang ni ken kata ka jingdi ni ka smoothies ka bangapan kre. Ngan tep de uwe strawberry kenang mangan dup yok ta. Kalong pengan bah. Usok strawberry mentati udi uwe na kisok bang abang bah ban bang. Pen mo ngalalot bah. Yummy yummy. Karuk pen krek balai pat kadai badu ni strawberry balat hat terkong. Kadai ru ka jingshet ke basuk bah. To ken ini sedang ban shet no. Bat na ka benta kani ngadon kam shi teng bol ke sini ba brown. Nang ta kumba ar syamod he ka makhon. Ngan syo lang ya kini baro ar hadu bakinda jambat pu. Uni ude u baking soda syani bat ngan pendon kam ya utang si syamod he. Bat ngan kle lang bat uni umaida. Ya uni umaida ngan kle lang bat kani ke sini baladap syo. Bat klempep ngam dai ban klet ya uni strawberry ubala terkong. Tang ba uni ude ubang la syutiet kin pi. Bat klep marta tien ngila ban tas ngi pen terkong hi dala die. Oh pitep ngabot ban shet ayu bat uni. Ngambut ban shet cookies pi.
ta ngan klek kat do lang ya baro kini ki ingredient bat kini kawai kepeling. Pej mo ngan klek kum baklek ata. Kadi kejing shet ke bakloi bat basuk baha. Pej mo ngan kem pelun kum ni kum bukem jahtin. Hadian kata ngan penmadan kendian. Pitem nasman bahaban shet cookies kenang bangan yok tak syajan min. Kam simpor hiban shet yakini tangkat san minit lai. Sma cookies. Syarut bakadang klun. Tipkin mat kuno kini ki cookies jong ha. Nganak kuat mat kloy tang bau tang klun. Hap haduk bakinda kriat. Menta ba ulak kriat. Ngalala ban kriat bat ban pen iya pi. Ulong kum nu hapo. Bubiang pi kerukum shet namar najrong usron bad hapo pat ujam pi. Ubang ba ngasa shet no shi pun pi yakini ki cookie strawberry. Ti bye bye. Saya Syungsuk Baro. Pas ngau wat kalian men-subscribe hak channel jonga like Terra Roots. Bye bye.